Umndeni ka-Israel Mogale uneminyaka engaphezu kwe-80 wakhe begodu usebenza kuleli plasi. Uthi muva nje sebadose emhlweni njengombana iplaseli selilawulwa umjaphethe ngemva kokuthengiselwa ngabe baliphethe phambilini bakwa-Oppenheimer. Umkhale uthi lo mphakathi ohlala kilo uzibawela ivikeleko nendawo yokufihla ihloko kwaphela. Kodwa na ingasuthi isililo sabo asithathelwe ehloko sebathuselwa nangokuqothwa. Jaka ile batho ba representa di farm doile le ba tenants gore ba tla ba re thuse ba re feitse ne ba satle. Ka le pele ka khatsa motlakase after motlakase ba khata metsi. A sena rona re berekile gore temona ha re tsele motho play plus. Lo mtlolo ovela eMnyangweni wezokulima ukwabiwa kwenaga nokuthuthukiswa kwendawo zemakhaya uveza ukuthi nanyana ungahlala eminyaka elikhulu eplasini engasilo lakho lokho akuhlathulula ukuthi umnikazi walo khulukhulu nange umnikazi angafuna ukuthengisa ingcenye yomango. Umnyango lo uthi ke wahlongoza ukubakhela imhlathana eqajana kodwa nabalikhomba la. Igcwetha lezamalungelo obuntu lithi zikhona ezinye indlela zomthetho abangazilandela. You either have to go to court to get an interdict or a spoliation order, and in order to do that you would need to approach a lawyer. Umnikazi weplasa kunye nomjaphethe wakhe akhange batholakale bona bazokuphefumula ngalezi nsolo.